Pale. Prije rata u Bosni i Hercegovini tek izletište i vikend naselje, danas gradić oko 22.000 stanovnika koji su u njemu pronašli novi dom, zavoljeli ga i odlučili se da ga grade i razvijaju po svojoj mjeri. Uz ime Pala danas su vezane odrednice Evropski grad, grad mladosti, sporta, univerzitetski i turistički centar. Prateći trend ubrzanog razvoja grada za koji mnogi s razlogom kažu da je jedna od najboljih i najljepših sredina za život u ovom dijelu Republike Srpske, Pale su otvorile vrata karavanima sporta, kulture, turizma, obrazovanja. U Palama se danas obrazuje oko 6.000 studenata na pravnom, ekonomskom, filozofskom i fakultetu fizičke kulture, kao i 1.100 srednjoškolaca i 2.300 osnovaca. Pored školovanja, ovi mladi ljudi aktivno su uključeni u rad 26 sportskih klubova i udruženja. Upisani smo u slavnu i bogatu tradiciju sportskih manifestacija kao što su međunarodna biciklistička trka kroz Srbiju, skijaška FIS takmičenja, međunarodni odbojkaški turniri, kao i brojna druga sportska takmičenja i projekti koji valorizuju prirodne vrijednosti kraja i afirmišu razvoj turizma. Strateški cilj opštine Pale da ovaj gradić postane turistički, ekološki, obrazovni i privredni centar imamo na umu birajući i realizujući projekte koji utiču na razvoj i prosperitet opštine i svih njenih građana. Uprkos godinama ozbiljne ekonomske krize, preduzetničke firme na Palama uspjele su očuvati korak u poslovnom svijetu. Na današnjem biznis forumu predstavit ćemo neke od njih. Kompanija EUPAL d.o.o. Pale bavi se proizvodnjom visoko kvalitetnog peleta biomase. Pelet posjeduje CATA sertifikat za izvozne tržište Evropske unije i zadovoljava rigorozne standarde vlažnosti i kaloričnosti. Energetska vrijednost peleta koji proizvodi EUPAL je 5000 kWh toplotne energije od 1 tone i 0,6% pepela. Fabrika ima kapacitet 12.000 tona godišnje. Kako se fabrika nalazi u srcu energetskog potencijala Bosne i Hercegovine, prerada biomase je daleko veća od trenutnih kapaciteta. EUPAL je osposobljen i za termičku obradu drveta pomoću savremenog postrojenja kotlovnice i sušionice kapaciteta 250 m2. Nalazi se na magistralnom putu za Sarajevo. Vladrag Mokro je preduzeće osnovano 1994. godine, a bavi se proizvodnjom proizvoda i poluproizvoda od drveta. Uglavnom je bazirano na finalnim proizvodima koji su visoko rangirani na tržištu prvenstveno zahvaljujući modernim pogonima za preradu i stručnom kadru. Proizvodi se plasiraju na evropsko tržište. Pokretanjem pogona za proizvodnju peleta postignute su svjetske norme u proizvodnji i preradi drveta. Proizvodni asortiman ove firme čine prozori, vrata, grilje i kapci, drvena građa, laminirani profili, drveni briket i pelet. Lamperija Enterijer Sumbulovac bavi se proizvodnjom laminatnih, slikastih i građevinskih lajsni, sobnih vrata i ramova za vrata, blind ramova, lamperije, brodskog poda, poluoblice i ostalih proizvoda po narudžbi. Zbog svog kvaliteta, funkcionalnog dizajna i niskih cijena, lajsne iz ovog pogona pokrivaju 70% tržišta Bosne i Hercegovine. Preduzeće Majnex d.o.o. Pale osnovano je 1989. godine. Od tada obavlja svoju osnovnu djelatnost trgovine goriva i maziva na veliko i na malo u unutrašnjem i spoljno-trgovinskom prometu. Djelatnost obavlja u svom sjedištu u Palama i dislociranim organizacionim jedinicama Foči i Poldamu. Od 2003. godine preduzeće Majnex d.o.o. Pale proširuje svoju djelatnost sa građevinskom operativom. Preduzeće sada u svom vlasništvu posjeduje separaciju riječnih frakcija i betona u Pauncima, opština Foča, betonar u Palama i kamenolom u Derventi na putu između Pala i Sarajeva sa pratećom mehanizacijom. Sastavni dio strateškog razvoja preduzeća Majnex d.o.o. Pale je i upravljanje zaštitom okoline. Projekat na kojem trenutno rade, a koji je već stekao titulu najbolji poslovno-turistički projekat godine u Bosni i Hercegovini od strane Evropskog pokreta, izgradnja je gondole Pale Jahorina, popularnog Jahorina ekspresa, koji će prevoziti 2000 skijaša na planinu u 1 satu. Trasa se sastoji od 40 stubova, 18 do međustanice na ravnoj planini, a 22 do samog vrha na Jahorini. Polazna stanica je udaljena 700 metara od magistralnog puta Sarajevo-Pale-Prača na nadmorskoj visini od 920 metara, a kapacitet parking prostora je 500 automobila i 35 autobusa.
Ovaj projekat vrijedan oko 15 miliona eura i sa bitnom ekološkom komponentom poduhvat je od istorijskog značaja za razvoj para i turističke ponude Jahorine. Realizacija ovog projekta u velikoj mjeri doprinijeće ostvarenju ciljeva ugrađenih u master plan za Jahorinu, kao što su posjećenost ove turističke destinacije tokom cijele godine, izgradnja novih sportsko-turističkih destinacija i staza, zapošljavanje radnika i tako dalje. Milkus d.o.o. preduzeće je osnovano sredinom 80. godina i do sada veoma uspješno posluje sa srodnim firmama u zemlji i inostranstvu. Osnovna djelatnost je otkup, prodaja i priprema sekundarnih sirovina za preradu. Kao dopunsku djelatnost nude sve vrste prodaje i prometa roba srodnih osnovnoj djelatnosti. Reciklažom metala dobijaju se poluproizvodi i proizvodi koji se prosleđuju željezarama i livnicama. Nude sljedeće vrste materijala: otpadno željezo, bakar, aluminijum, mesing, olovo i ostali otpadni materijal. Roba nije radioaktivna jer se provjerava prilikom svih faza prerade i pripreme i nema eksplozivnih materijala. Paniflex d.o.o. od 1996. godine pod brendom Pani proizvodi zdrave i biološki ispravne mesne prerađevine. U proteklih 17 godina u potpunosti su uspjeli zaokružiti proizvodni ciklus od primarne proizvodnje vlastitog uzgoja preko klanice, prerade i trgovine. Prepoznatljivi su po specifičnom načinu proizvodnje i originalnom ukusu proizvoda. Tradicionalnim sušenjem na suvim bukovim drvima, Pani proizvodi imaju miris i ukus domaćeg mesnog proizvoda. Posjeduju sertifikate HACCP i ISO 9001 kao i uspješno završenu resertifikaciju. Sarađuju sa mesno-prerađivačkom industrijom Juhor i brojnim lancima trgovina. Nedomex d.o.o. je preduzeće registrovano 1988. godine, a bavi se trgovinom na veliko i malo prehrambenim proizvodima. Ekskluzivni je distributer renomiranih prehrambenih brendova kao što su Medela, Agroživ, Topola, Mlekoprodukt, Mitrosrem, a od 2012. godine i generalni zastupnik Bambi proizvoda. U partnerskom odnosu sa kompanijom Best krajem 2013. godine otvorili su hipermarket u Palama. Sada Nedomex ima više od 4000 partnera, a svakodnevno se otvaraju i novi kontakti sa poslovnim subjektima iz Bosne i Hercegovine. Nedomex u Palama, Bijeljini i Banja Luci ima vlastite poslovne jedinice uz savremene i moderno opremljene skladišne prostore i hladnjače. Vozni park čini preko 50 putničkih i teretnih vozila koji opslužuju prodajne objekte. Mraz d.o.o. je firma sa bogatim iskustvom krojenja i šivenja prema svjetski priznatim kućama, ali i prema vlastitim krojevima. Šivenje je kao rijetko koja druga vještina jedinstven spoj kreativnog izraza i praktičnosti. Ova firma se trudi da zadovolji svjetske standarde kao i potrebe velikog broja zadovoljnih kupaca. Preduzeće Mraz d.o.o. Pale počelo je sa radom 1980. godine kao mala krojačka radionica sa nekoliko radnika. Vremenom se preduzeće širilo, povećavalo broj zaposlenih i obim poslova. To je porodična firma i u cijelosti je u vlasništvu porodice koja je ujedno i vlasnik i osnivač preduzeća. Fabrika u Palama zapošljava oko 65 radnika i veoma uspješno sarađuje sa uglednom njemačkom firmom Greif. Proizvodili su za poznate firme Works i Benetton. Pored fabrike u Palama osnovali su zajedničku firmu u opštini Kneževo sa poznatom slovenačkom firmom Preventi de Loža iz Celja i u toj firmi zapošljavaju 75 radnika. Preduzeće Stanišić d.o.o. sa sjedištem u Palama osnovano je sredinom 1996. godine kao preduzeće za proizvodnju, usluge, unutrašnju i spoljnu trgovinu. Početkom 2001. godine preduzeće Stanišić počelo je da se bavi proizvodnjom i prodajom rezane građe, a od tada do danas znatno je proširilo svoje proizvodne kapacitete. Već 2003. godine na proizvodnju poda, lamperije te elemenata za stolariju, a krajem 2005. godine i proizvodnju građevinske stolarije zavidnog kvaliteta. U sklopu preduzeća posluju maloprodaja i veleprodaja građevinskog materijala gdje raspolažu kompletnim asortimanom materijala i alata za građevinarstvo, od materijala za grube građevinske radove do kompletnog asortimana elektro, vodo i hidroizolacionog materijala, boja, lakova, ljepila, raznih alata i sl.
Početkom 2006. godine preduzeće Stanišić d.o.o. proširenje svojih aktivnosti usmjerava na građevinsku djelatnost i počinje intenzivnije da se bavi izvođenjem građevinskih radova. S tim u vezi potrebno je istaći da je u avgustu 2007. godine puštena u funkciju autobuska stanica u Palama, za koju je d.o.o. Stanišić bio izvođač radova, investitor, a ujedno i vlasnik, a danas se možemo pohvaliti da Paljanska autobuska stanica spada u red autobuskih stanica prve kategorije i jedna je od najmodernijih u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. U 2010. godini preduzeće Stanišić je udružilo kapital sa firmom Dineko iz Trebinja te zajedničkim sredstvima otvorilo preduzeće SP Stone sa sjedištem u Palama, koje je orijentisano na preradu prirodnog granita i mermera. Preduzeće za projektovanje, građenje, inženjering, unutrašnju i spoljnu trgovinu Santing sa sjedištem u Palama osnovano je aprila 1996. godine, a njegove osnovne djelatnosti su planiranje i projektovanje, izgradnja, investiranje i nadzor u izgradnji stambenih i drugih građevinskih objekata, izrada i ugradnja PVC stolarije i aluminijske bravarije, izrada i ugradnja strukturalnih fasada, usluge transporta i mehanizacije, proizvodnja fert gredica za montažne ploče, planinski turizam i hotelijerstvo.